Mak, kok mangke dah? Saya nggak motor agak kok. Iya nak, mencari selamat bentuk hajat. Iya mak. Syukuran pak. Lek, syukuran kok mangke dah. Iya. Pak, demak kaki pak. Demak kaki pak. Pak. Demak pak. Lah dong. Dia bersabar panjang kok dong. Ini kaki bersabar ya. Tunggu buka kaki dong ala aku dong. Ini tujuh nak. Jadi ngari rasa nalakuin negara noreng. Siang iseksa. Malam tedung tepak rasa. Kemungkinan tuh burabi polis apa? Lebih biasa kak. Coba di negara orang. Mah aja aja. Iya. Ya rokok dulu deh rokok. Lah tak masuk maga rokok. Hai budak-budak. Lagi rehat Pakcik. Mari ke sini. Iya Pakcik. Hai you, siapa punya nama? Kodir pakcik. Tolong belikan rokok saya dekat kedai tu. Ya pakcik. Saya tengok kerja awak bagus. Iya makasih Pakcik. Ini gaji awak bulan ni. Kerja betul-betul ya. Iya Pakcik. Cung lanjut kerja sana. Iya Pakcik. Teh, Iya Jong, aku tengah min teh. apa Jong? Malah tengah boleh. Saya do lembon nyari ya. Pas apa kok saya beli akin goreng tuku? Saya gabi benteng kok bener bener olen autang. Saya kakan Korea olen tuku di dalam tang keluarga. Di dalam serai, autang boleh. Berapa tengah teh?
300. Hilang kok sama aja dah. Lagi tojuk ke lumarin cong. Ngalaki ke lu apa saya tujuh mie. Ame. Dalam ngalaki. Ya. Kok pak kerja kini mah. Lu ada cong. Nak telau tang melo lepan kita akhirnya man. Cek corak sebulan lebih rela semangkat. Enggak bang, kita akhirnya. Ke cenggok deki atanya ke lu paham nah. Soalnya depan kah kerukit di badeng kok semangkat cong. Mun bejerian kita akhirnya man. Takut kita buat cop. Di Malaysia. Itu ini bang kok muna. Mulai nak kengat. Iya man lah cong. Pokok kaki mun berdepak apaan, ngocak engkau. Angkep engkau dari yang tuan kaki. Sebab tang so kiri tak guna. Mun sampai tak le tole kak nak yatim menoreng miskin, sebab di luaran dinak dia. Jadi cak ocakan mari abek dia bisa bentuh keselain. Min galak teh din torik je teh. Ya. Kalah. أكبر الله أكبر. Oh iya Ci. Beda apa nyeroseng kok den. Injek reman keng terodek kan den. Oh, sangku keng beda apa? Remah kaki kakan. Nemu lah kelakuan di Malaysia ya. Alhamdulillah Ci. Termasuk berceritang tretan. Langsung nemu laku dengan Malaysia. Iya mun kalau nemu kelakuan di Malaysia aja lebih asem man sering di seril tompon laku. Cuma takut tak nemu bos senyaman. Kalau kare lakon mah gejin tadu. Iya njak Ci. Alhamdulillah. Pada nemu bos sepela. Naik kopi le enom keluman. Male tagang tegak. Iya Ci. Engkau ribetin ketemuan bi penakan kaki cuman itu ku. Narain terau tangemi man. Cuma bi di dulu pagi tak beri. Cereng oteng kan deki banyak kue dulu man. Sambil nggak kita pihak lek leher ke penakan ya man. Cak ocan kaki pahaman man. Sambil ke nggak iman. Arwana yatim. Tak ocak naro yang tak diade bi budi man. Mun benikah ke seperatin siapa man. Ngampuakin tetangke tak tuli man. Yaslin bening kok keng tak alerek dak penakan Ci. Keng singkok si bubi laku. Banyak man dengan di lakor ya. Benikah ke malolo. Cuma kakire pengasteti man. Ben sambil peenga. Cek bawa kakiran di penakan. Yemit amit man, bening kok penting akin engkau tibi bi kakin je. Cuma mun kelakuan bola ki banyak engkau bi kakiran man. Kenis man. Penakan kaki utang ketukur berarti benih keng kandi. Keng derin tak ada musa ekakan. Durah. Berempo tentang penakan Ci itu ku. 300 sih kuah. Aku. Mak banyak tentang penakan Ci. Ima tak banyak aman. Karuan mun kaki miskin man. Kakiril hanya mereng soki. Pas kita piapi peduli. Sambil tak kiri mandeng tuan ya. Kita Ci. Kita akhirnya man. Makan apa kau saya bega ketang penakan.
Oh, munda iya kaki ya. Termasuk paman setanku tanggung jawab, man. Imit amit, man. Takut keng kaki dunia nih kuasai binin. Sehingga kaki metocak ngari ya. Tina man mun koro 300.000 inji bingkok mari serai lah. Ben kok tak ngarep serai bi kaki. Cuma bi kaki usaha aki. Marin kaki dari dina ya. Mai sambil lerek dek budi penakan. Keneser man. Itu ini sih sekelangkong ya. Lah bantu tang penakan kaki. Iya man iya. Tak apa. Penakan kaki bingkok le yang kep anak. Ben kaki bingkok le yang kep kanci dari lambu. Itu ini kok mulai lu ya. Iya, malaman. Nah suaran sih. Iya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari melek kabar pada barisan ya matura. Alhamdulillah kak beres. Ma bi torik pada barisan ya. Alhamdulillah pada beres kapi. Iya, kok terus akhirnya menah. Yang tak banyak sakoni. Sering lega jida nah. Paling lega karo 3 juta. Ya 2 jutaan bagi aki kemak bi katorik. 1 juta na arwah. Terus ngincam ke kaki ruah. Oh, sengkok semua makan kaki roga ya. Iya. Iya lepas kirim aki kemarin nah. Nomor rekening aja. Maling kok kemarin nyaman. Di tengah laku ruah. Iya kak main lagi rembing kok. Iya latihan kan lo sejerian bayi. Yang kau polan kayak laku boleh. Takut terlihat temu tanggung bos tak nyaman kok. Iya kak. Illa kilo ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nelpon kak? Ah cek kak subele nelpon ke puro. Anu apa Chan? Akhirnya berapa sih? Iya yang tak banyak lek. Akhirnya berapa? 3 juta. Ada apa kak? Akhirnya 3 juta. Pola kan tak ingat lambeng kok cuma kecaling lelenyar PC. San ku kenya mana aku? Cek 2 jutaan suruh bagi kemak bitorik lek. Lah cek bagi kapi. Mungkin 500 wih. Gila, kok makan ngalah BC ke lu. Kayak ngawas ya. Saya nggak cek sampai lebih dari 500 dia. Demang kor itu. PC tak neku.
Tolok kengku. Salah paman ada nguk-nguk. Serocak ni sepetang odik men terus dayir. Kemepak lah tak ada kabar. Cek beres, cek sakit. Mit amit. Deki karo dengan pantang kancak. Pun karo mulai betina, tapi ada nyabun. Ya Allah, mantir paringan selamat tanpa. Pedang apa saya jika pakai sabe? Dena, Terus dia remum, Mak. dena. Nyereh, 500 kulit raki. Cong, kacong. Kaki man. Pire, Cong. Beda apa, man? Enggak, Cong, ada apa? Engkau dan narik yang makin PC. Apa nak kere, man? Beruntung, man. Tak banyak, Cong. Akhirnya man 500. Lura. Demam mak mati ketela. Narik kita ada. Derem sekolah tok lagi. Iya mana sekolah melolo. Inja tak rapor lah sekolah. Saya ngajak leng-meleng dadi anak ya. Iya. Tino jong, sing kota abid-abid ya. Coba lagi baik ke mak ya. Kok keng keburu. Ya pesen deh. Kini kok mulai ya? Sekarang man. Iya. Turet je. Turet tengah. Kalak lek. Kalak lek. Maju anak maju. Serang. Sambil serang lek. Maju. Tandi ekai cung bi Franco cung mati cung. Aduh ini. Atau tak berditorik dek. Kemana? Mana? Marin cung, akan colok lagi. Akan nasi. Loro je respon lu. Fokus kena. Engkau mati ya lah. Laku apa kena? Kurang main game. Ini game apa? Iya apa nih macet ceremin. Enggak ada yang kenir atau yang melolo. Cek kun dengan tanya ri kena. Sambil banyak tanya jangan di HP ya. Abu melecong. Abu kunan bapan kaki badai Malaysia, mata kelar meli HP. Pun boleh kaki pernah leman, tak tahu dus ya. Kampung melolo. Mendesah. Kecau. Tahu mana? Cong. Ada semua peketori ki, Cong. Kira beda denak ba. Dia melas itu ya. Wala entar kon pahaman na ba. Bila, Cong. Kiba. Benih mayo semua dia. Apa sih ya mabar kalam lolo. Duk setawa. Man. Paman.
Beda apa, Cong? Beda paman bi. Tak ada kibur keluar. Sambil anu apa pei, laku dena. Menjak yang berdebar lon ke paman bi. Muntah ada ilah mulia. Ikalah, lemole. Iya boleh. Gelak kompe ya. Setiap bana. Apa pei sik kentari dena. Kaki mak. Beda apa dena? Enjak raping. Tinggal tanya Torik. Bulan selaku tidak mulai. Tak jaga so kaki ya. Mak telo ketong dena. Ini tak jaga ping. Gelak kengko amit ngucak dena. Tak ada ria. Paling lah main ke roman kancan dia. Keng lakal-lakal kakek amit dena. Jongkok mah dari roman kancan ki buru ping. Kancan kancan ngucak dena. Le, lecek dia. Mangkan dek kira jicek laku lantur kelar meloloh. Letak nyusai reng tua. Sambin mun tadek laku nah. Sodung tedung deh maruman. Oh iya. Laki ndak mebing. Mata kita lah sekali. Tahu, tak ada ria. Selaku ya tak mulai sekali. Jadi ini lagi bala aki ping. Jongkok dena. Ya, Lah. Bocah apa kaki le? Orang ajar kaki. Abi ya. Mun karo sengko tang tretan bintang penakan. Tapi mun kaki langka kita ring tua. Bagi bila sengko tak keren derema. Tak rangko orang sengko sesak berdek kaki. Ben sengko tak rangko orang sak mulja kaki bodi atas tangketa. Mun kaki terlibat langka yang ria. Engko nerema meski apa satu video dena. Kurang ajar kaki. Tepak kering binitan diadat kaki. serah. Loh. Waalaikumsalam. Iya, Cong, iya. Oh iya tak apa, Cong. Keberapa orang yang kaki dia saya kiba. Iki bahar mpe ke Roma. Iya nyaman. Engkau di nama tolak tang menjadi deki Cong dua. Saya angkep mari kiba kaki lah di sana. Engkau polan soal semangka deji kan lah. Apa can kau kapi deki sengatur. Cuma deki kaki di sekancan dia kiba kelu ke Roma. Ki mari temu rempe ke kapan lemang ke deki. Iya, iya Cong iya. Ya pokoknya mau temu Roma lah. Mari gina cek sapan semangka deh. Iya. Iya, waalaikumsalam. Cih. Tak ketelak tang mak lebet dina ya. Injak reman. Apa kaki manyak ring ruku buru? Lu tau juga nak gelu. Lu lah. Sambil kaki dari di maman. Nabang emak raci. Mati lebang tetabang man. Mon tau ring posang. Tau raci. Aba ketangkuan kan sajen ber. Kemereng tua kar sesebe. Pas ki penakan kina kireng tuan enggak reng tak nemu ade. Seroja bingung kabe. Tahu mending ngaji ya man. Asli ni ya sentunya rela ngari ya man. Kelen tunyer ya. Eko cak derup tila. Tempat sosa, tempat nangis, tempat nyang sahara. Jadi melarat orang reman, sepas sampurna bunga tak bisa.
Mun kita rela karterwa cek bunga ini mati lu pang masuk swarga. Sebab edisi lagarkan dengan kebungaan. Sesampai bila tak kira peke. Mun koro itu nyari kaki cek kesambu. Ini pakun berde sosa, pakun berde nangis, pakun berde posang. Tapi berde. Eger peke rocan kaki bener sih. Oleh iya sedia. Alin cilinga kitang bini mereka tersajian langka. Mun karo kesengko tak apa-apa. Tapi langka ketang reng tua. Lejeri stek kenyaman sengko ci. Ceretan binin kaki kurang ajar ke kaki man. Dulu lah. Mun selangkah lakar dari lambe ci. Tapi tak sarengan setia. Ki gening bele, maki banyak tak toron. Sambin lambe sak kabin olen sapa man. Olen kaki apa olen ring tuan. Ida ngole ci. Canaka labek nyari ring bini ratin doa. Mak pola kening kebay tampil leso. Tak katun karo agabay por. Pertama, nyari kaki salah man. Sebab kaki karo nyari ring bini ratin. Tapi tak sambil nyari orang bini sesiap alati. Emang man, nyareng bini atin tak sepenuhnya salah. Cuma bi kaki sambil cong, fokus apa nja ahlek. Reng bini mengkadung tepak keselopot man. Jangankan hanya kaki laki, ngajen macan sekali labun man. Kalian reng bini re juluki ras terkuat ini. Teti mayu man, tini mak kita cek ratinya reng bini. Pokok tengkana bice. Sebab dia sunyi bersuara ke kaki benisen roman kaki. Sepeli keman. Mun kaki lopot nyareng bini. Kaki bakal rasain neraka di odi. Teker-peker yang kuci. Pola cek telah ketang bini. Mari. Apa ba? Kok abis posan moral ngari ya ke kaki man. Bini nyurat telak bendini. Tini kelu. Cenderung keburu nyabuk. Takut ri yang cicop. Latin ni kedulawan. Mak pola dek budi kini ngarep bagus. Atau mengka tak puas. Mayu kaki minta nasihat. Ustad Amin. Ki ibu mun perlu di kaki bini besar. Kecil malaikat kira di jawab dari permasalahan untuk kaki ibu bini. Ataupun bentuargan kaki selain. Sekelangkong ci. Nasihat. Mantar tetap bagus tentang keluarga. Iya man iya. Sini kok terus lucu. Kayak dia parlo ya. Ya ayo man par kali terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaki man. Thank you tat. Tajuk kudu kelang man. Tak langkong start suara. Derma man. Beres kaki. Alhamdulillah Ustad beres. Mak bini derma pada beres kaki. Thank you bersen setia juga sah. Alhamdulillah kalau beres kaki man. Berdepan lo apa kaki? Mak purun dan nak. Habis pemator Ustad. Estona kita pantas muka urusan masalah keluarga ada sampai ya. Tapi saya pun kan mulai dapat ada urusan keluarga saya sampai detiros itu. Pak aku dah rempet ke sampai ya. Mak pola maki jalan keluar selebih saya. Aku. Mak sampai depak kebab sakrosak man. Pola kencek berak nih masalah kaki.
Seperti itu Ustaz. Ja apa beuy kak sube je. Dina melol. Tak orang soleh songara. Tak nyaman mun tak ganggu kakak. Bulan sengkok sih, berdengeng betul. Mungkin setia no apa dena? Kau lagi makan boleh ke Malaysia? Ini je, sengkok dan narik ganti perlu lain. Perlu apa mangka? Noraci. Ajar kan ya? Abi ya, mun karo sengkok tang tretan bintang penakan. Tapi mun kaki langka kita ring tua. Maki bila sengkok tak keren derema. Tak rangko orang sengkok sesak berdek kaki. Ben sengkok tak rangko orang, si amul jaki kaki beri atas tangketa. Mun kaki terlibat langkai ngaria, engkau nerema, meski apa satu video dena. Pedang apa sih jika pakai sabe? Dena, Terus dari mama, dena. Nyerek, jam berapa sih? Kulit raki. Asli ndak iya man. Lebih biasa dalam keluarga ribu masalah. Keng banyak jalan keluar selain teti apesan. Sengkok mun ngidingaki dek keceritaan kaki segi uru. Pas ngak dek debuna tangkuru. mak kagak saking lagi sengkok. Sengkok tak puhat nanti di TV dengan dia. Marbu cukup bu. Sengkok melas banis pak. Kinaki kaki. Bunga saya beri orang ke sengkok. Tak pada bunga saya beri kaki ke sengkok. Amot murah mati sengkok bu. Mun terus kita daya tanggung diri ya. Tak kelar rasan semi pelnis beban corona ber. Dek kaki bu. Marbu cek bu. Marbu cek bu. Cek bu. Aku cong, ketika yang berdina ong kui nak, mai tini cong ikhlas cong, mulai mayuh malam lah, cong, mai nak ikhlas nak tina, kok kerong kembu bah, bu. Kak Subay dah mati. Tak tahu. Jongkok dulu suruh mangkat ke ada. Kakek pesen mereka ya itu kan? Mari lah lek. Yang tak tahu. Kira memang kita oleh sebulan ya minta boleh. Ada iya kalau oleh lakon. Dan bini lakon lah kurang melolo. Paket saya berber ngaran. Tak mikir kelaken salah aku ya tele nyong sang nyong let. Ya dah gila kan dia. Dek landik keluarga. Ya ledak dah mah boleh lek letangkung mayu lah kalako deh huk kangkuk launan. Bah.
Hai ka bay, mak ke TV dah mak. Boleh lah. Tahu gi hurung ngocak tak masuk ah. Betin kerkes kapin ja. Bagi anu ka bay, salah guri nawak disak ke lako ke lu ka bay. Aroy ka holding roy. Ah, iya ka bay. Hinang kok des aboy. Iya iya ka bay. Sangku kenyamanan ngarabi orang anak kayak Malaysia. Siap leson dek pada. Dek mubah karori. Den! Tolong Den! Den! Tolong Den! Kak bay. Ya Allah kak bay. मेरी कसम क्या खास सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई मुझे सांस आई मुझे सांस आई सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई Budi di mesengkok rita ya. Nikah kosak kak bungkan. Sing gebere kak bungkan. Ketemur kak bungkan. Kulari saya kocak alas nih. Torik! Bu, Torik! Bu, Jong, Pak, Torik. Pak. Dimana kaki Pak? Bu, Pak, dente Bu, Pak, Bu, demak kake, mati naki sengkok, tak niser ke sengkok ya, engkok kerong, Lah Jong. Tahu sanuro bapak bi mbuk neria. Kaki mbak nebe ila jaga niser. Dan aku dia. Kaki masa depan aku lancar. Bu, Pak, Bu, demak kaki Bu, Pak, Pak. Ya Allah, antar selamat Pak.
Beres kaki, Cong. Alhamdulillah, bah. Saya kok beres. Beda apa Cong mak kurun denda? Engkau denak reba. Kengan di parlo. Parlo apa Cong? Mak corak kaki bingung. Mata bingung ngeba. Cek YouTube para 2 bulan tak gelem ngupload. Kemoreng atanya. Kemoreng adente, bah. Serojek bingung kan kok. Apa sih jawabakin ke orang? Lah aja ngomong bingung. Mun kun koro urusan ji gampang. Iya bala tau. Tapi mahar beri aki solusi, bah. Kat. Beda apa es? Macam koren, bah. Ya sarta kok sekali, bah. Oh. Ayo lanjut, bah. Iya. Dan tek kelu ya di sengkok ki terau. Iya, bah. Terawang aki. Coba. Jangan rawang tuh aduh. Yang kok lah nama Jong. Apa, bah? Lu ya dena to kotor. Film real tambah daki. Apa? Pak guna. तू इबादत तू मोहब्बत तू मेरी ख्वाहिशों का सिला जिंदगी की वो खुशी तू जिसको तलाशा है मैंने सदा तू ही वो चाहत है तू